Iyo video mutangiye mubona ni video ya Colonel Wiringoma yaragiye kwicwa, murabona ko yarimo asabana n'abasivile ndetse n'abanyamakuru bisanzwe. Umugabo ukunda kwisekera cyane ariko isasu riza kuvuga, ariko kw'Imana yaramurinze. Perezida Tshisekedi ndetse n'abo bafatanyije baracyakomeje umugambi wo gushaka kwivugana bamwe mu bayobozi bari imbere cyane muri M23, gusa Imana cyakinze ukuboko iracyabarinda, ntabwo amasasu rwose arimo arabageraho. Amakuru yacu rero ya tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2025 tugiye kuyakomereza muri RDC, kumva birimo biragenda bihavugirwa hagati ku rugamba rukomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi bari kurwana ku ruhande rwa guverinoma, yaba FDLR, abawazalendo, abarundi ndetse na FARDC ubwabo. Ku munsi w'ejo rero bamwe mu basirikare ba FDLR bagejejwe mu Rwanda, harimo na generali warusaga nkaho ari wowe wari uyoboye Gakwerere, muramuzi, yavugize n'uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994, dore ko ari nawe wishe umwamikazi. Nabyo ndaza kubigarukaho ubwo yatumaguha, ndetse akaba ari umwe mu bayobozi barakomeye cyane i Butare, ndetse nawe yaje guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko ubwo yahungaga kuva icyo gihe kugeza n'ubu n'aka kanya yari ari muri FDLR ariho yakoreraga, akaza no kugirwa umuyobozi. Kandi M23 yavuze ko itigeze irasa General Omega wa FDLR kugeza n'ubu n'aka kanya batazi n'irengero ryiwe. Gusa amakuru twigeze kumva nuko General wa FDLR, ndavuga Omega, ndavuga uriya Pacifique, yari yarishwe cyangwa se yarashwe mu cyico na M23. Gusa ku munsi w'ejo nibwo Dr Oscar yabihakanye, akaba ari umwe mu bayobozi ba M23 ndetse wanaje mu Rwanda aje gushyikiriza FDLR bajya kuri 12 ingabo z'u Rwanda RDF. Basohoye amazina y'aba basirikare, ndaje nyanyuremo vuba. Ndavuga abangaba bagejejwe mu Rwanda, abangaba bari mu mutwe w'iterabwoba FDLR, bari basigaye bari mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rugamba bimeze bite? Uvira bimeze bite? Ufizi bimeze bite? M23 gifashe bite ku rugamba? Byose tugiye kubirebera ahangaha, tugiye kumva uko bimeze, ndetse tunabicamo twihuta cyane kuko amakuru y'uno munsi yo ni menshi ku byabaye ejo tariki ya mbere, ku byaraye bibaye, ndetse n'ibiri kuvugwa aka kanya n'urugamba rukomeje. M23 kuki bikomeje kuyigora kwinjira Uvira, kandi yaratanze iminsi igera kuri 2 ibisezeranya muri Bukavu, igihe haturika n'ibisasu bikaba bimaze guhitana, babanje kuba ari 11, nyuma baza kuba 12, ubu ngo bamaze kuba 15. Muri babandi bari barakomeretse harimo abapfuye. Gusa nabonye abayobozi ba M23 harimo Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa, akaba na perezida w'iri huriro FC 23, barasuye bamwe mu barwayi bakomerekeye i Bukavu. Bikomeje kugwana rero, dore ko abarundi bihakanye kiriya gitero, perezida Tshisekedi akikana kiriya gitero, byose bakahita bishira kuri M23, kandi M23 nayo ikabishinja abayobozi. Iyi ni politike, niyo mpamvu nguhaye ikaze rero ku muryango mugari wa Zafu TV Rwanda. Wowe utarakanda subscribe, turagushishikariza gukanda subscribe kugira dukomeze twubaka umuryango mugari wa Zafu TV Rwanda. Nawe wayikanze turagushimiye cyane, tukaba tumaze kuzuza abantu 73,000 bisigaye dukurikirana umunsi ku wundi. Umenye ko muri abantu bagaciro kuri twebwe. Nagutindiye rero kandi amakuru yacu tuyahere ku mazina y'abafashwe ku munsi w'ejo bashikirijwe leta. Brigade Jean Baptiste Gakwerere, akaba ari nawe wari general cyangwa se wayoboye aba bose. Major Gilbert Ndayambaje, Simu Sabimana Augusta, Sergeant Mupenzi Jemuve, escort ya brigade ya General Gakwerere, Sipirare Sibomana Leota, Caporal Ishimwe Patrick, Caporal iby'imikorare Concorde, Caporal Ukwishaka Sadamu, Caporal Hategekimana Eric, Kapiteni Ndayambaje Pascal, Kapiteni Rukundo Daniel Desire, Kapiteni Nakirutimana Niyonzima, Kapiteni Ndayambaje Fabien, Kapiteni Uwiduhaye Gilbert. Ayo ni amazina y'abasirikare bafashwe ku munsi w'ejo, bafashwe n'ingabo za M23 zibashikiriza guverinoma y'u Rwanda, bashinjwa nyine byaha nk'uko nabikubwiraga byo kuba bari muri M23. Biri kuvuga ko rero bano basirikare bafite bino byaha cyangwa se bari gushinjwa bino byaha ngo tuvugana, bamaze gushikirizwa leta y'u Rwanda, ndetse bakaba bagiye gukurikiranwa icyaha ku kindi, akaruko kandi k'ibyo bashinjwa ku byo bakoze.
Umuyobozi wa brigade ya 509 mu ngabo z'u Rwanda Colonel Joseph Mwesigye yavuze ko kuba umutwe wa 23 warashikirije u Rwanda abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR ari ikimenyetso simusiga leta y'u Rwanda ihora ivuga ko FDLR ifatanyije na FARDC. Yagize ati